Aduh, mek ngari suwap. Tak gelem betorono hujan. Kelakuan tak endi. Pas dem ambek dia. Mikirin bubuan, lauk temo. Siapa nelpon mak nomor anyar ya? Halo, assalamualaikum. Salam. Halo Pak. Siapa ya? Engkau sahwa. Bok, mak kaki jong apa jong? Iya Pak. Minta pesenurunan kiriman. Urunan mana apa boleh jong? Non sekolahan Pak ni bentuk dina. Bok, siapa saya kirim bapak wah? Tak ada lah. Ya minta urunan 500. Aduh, 500 jong. Iya Pak. Nih syukur nih jong. Iya banyak. Iyalah tak apa lah. Kau boceng kakek moduk lagi ya. Sini bi bapaknya lagi nenjemen. Iya lah Pak. Besok on Pak. Iyalah, apa yang bapak laku dah salah. Ya, assalamualaikum. Salam. Aduh, pada emang kok deh. Ya kacung minta kiriman. Engkok di nak bubuan temor berer ya. Kelakuan tak ada duh. Wah posang kok pada emak kok. Aduh, terpaksa nyerahin Jerman ya. Berkon lek muki kok dulu. Alhamdulillah, panen setia kok le banyak ya apa. Cak biasa tak boleh serius. Ya lumayan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ada tamu ya? Terap ya. Bah, kakek kak, nak kak pecet kak? Iya lek tak jalan kan. Enggak. Aduh. Bah, beda apa macam raja penting? Aduh, sering resarian deh yang kok ya lek beda kepentingan ya. Jam nginjem mengerah ke kakek lek. Injem apa kak? Ya pelandi teguhan pas seri nginjem mengerah sebu boy. Sebu apa? Isi juta lek. Jatuh kutu sejuta kak. Engkau 200.000 ya tak anakku. Duh kayak dirapa lek. Bini kaki merepanin lek. Marah ratong kok beri nginjem pesen lek. Ya anak engkau nelpon ke biurunan jangan nelpon tuh ke. Panen apa? Beni asel, Rogi Sarah. Mesti kakek nginjem ke lain. Cek beni tak nginjem engkau lek ke lain. Padeng kok lah. Berapa kali engkau ya termotor. Kero kare kaki ya di budina. Tak undi kakek pulan marepanin jangan kok. Jadi bijan cerita andiin ya. 500 tak rapa lek. Kok nginjek bending aja dia. Kakek macam maksana. Cengkol ngebela tak andi. Engkau mandi kan apa cari ke tetangga. Oh, iya sini lek pak lah wajan kita andi tak rapa. Sini dak iya bayang kok pala lagi ajang gelenjeng pelan nemu ke lain kemarin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dak iya pala mung jam kering sogi aja. Anu pesendi ulah tadi. Aduh. Pah nginjem dak kok. Ya biar laku.
ya. Ada pula mengalak sepeda boy pula. Gila. Duh, minta pala bang. Tago bada rangin sampai saya boleh. Kaki pagila tuh di nale. Pagila lah, Jak. Apa, Jak? Tapi tentang sepeda. Ada rek lebar. Aduh, langun dah lah. Yari dom. Oh, berarti lek pendek orang anak sebidanmu kira. Lu boleh tanya akin boleh mah. Masa ada sekali tuh Jong pesen Jong. Tak ada, Pak. Kau beli apaan boy dia? Isi lewat di pondok, Pak. Isi bareng, SPP, urunan. Ada urunan apa mak tuh dalam kosong? Ano listrik, aing di tempat. Sudah nggak tahu kan dia patah 5 ajar Jong. Lalu sampai kan 500 dia. Ya, Bapak. Jika berikan kakan dia. Bede, Pak. Tiba deh Jong. Iri Jong menunggu besar Jong. Bapak ada lakonnya di sana. Ya. Orang injam maki itu tak kebelo. Ya. Apa wajib ngoduk jadi lah? Ya kena sebu, Pak. Saya boleh demo bapak kan saya bujong. Hari urun nama dulu, Pak. Saya beli sabun. Rikso. Jadi kayak orang gitu Jong. Kurang, Pak. Sesabi apa kok? Ini kan tak rapi Jong kur kakek ngaji pebaceng sekolah apa pinter. Ya. Kejokop sudah sebulan lah. Ini udah ibai lo Jong. Apa kayak ambukan kancer? Iya. Iyalah. Jangan nakal lah. Maka kile. Iya, mah berdina kakek. Pakai di dimele. Ngirim tangan nak di pondok kok. Oh, yang buku baru ngayo. Kau bersih kau omong ah. Mak corak aja penting ah. Mayu. Beda apa Jong? Kau kena ngatai lain nggak? Kengin besbidan le muki. Beda emak dia kile. Cicak kasa Jong. Ada kerok kakek saya tahu ya. Kalau cek TPP itu Jong. Kang anak wak minta kiriman kan 500. Tapi kok tak nemu berbeda tak nemu yang zaman. Terpaksa kok tangannya buta. Terpaksa kok udah sepeda nemu. Kok mau ngomongan lagi kok minta tolong lagi ya. Jadi anan kakek pas pakanin pasai haram le. Imunasin tak terong kok Jong. Ini mah bener yang tua tega ke anak. Jadi masih cetak ke gebe soko, masih soko gebe cetak kok baku nyari Jong. Cek nyaman anak, tine tang sebenting tang anak bejeng ngaji sekolah mondok. Tine lah cek ngocak deh lah. Kok kadung tepepen, kok mau tak tepepen tak kere aja Jong. Iya le. Kau tahu keberadaan kakek le. Isoporan ne le kok noro urus kakek le. Iya lah Jong tak rapi Jong. Tapi kok motor ongku rapi ya. Cek sampai mau ngomongan ke siapa ya.
Terutama ke tangan anak pada ya. Kok tak terus tangan anak ngiding apa saya kelakuan kok ya. Karena kok demi anak ya. Idine dah ya bae jong ya. Karena kok diurusan gitu ya. Ayo. Ada kebolo ko ikazahwara. Kubong kita ngasep. Betulan kok kemarin ki ngerem mah. Pas nak kana pakanin basaya haram. Tak sejen pen ternak kana, pas sejen buduk. Allah minggu lah tak abalan. Jadi ya abalan dua ulun. Ayo ada. Tak apal kau dah. Abu. Berapa tahun lagi ngaji cok. Dua aku nak belakang kanan tak tahu. Tak oning dan sering gue dalam apa lagi tau nikah. Keng bagun tak apal. Aduh, kenka kita niat seabal na. Yang mau dia apal yang gonggo, kena apal cok. Kakek mau dia mau dah panggil lagi rentuan. Nabi kok. Di sini dah. Ayo bar, ada bar. Kering lagi bar. Subhanallah. Iya deh iya. Baguslah. Monde ya ketering pekalasaannya wa. Ada kigunanya, rakile belambe. Pakro minta kira mam lolo. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nih kah? Bale Ustaz Sabwa. Oh, Engki. Badan apa, Ustaz? Jangan kehadiran pian berkepentingan kantor. Oh, kepentingan. Engki pon anu senonto ki. Engki. Oh, Engki pon kudu berangkat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bedaper. Mah aja tak kerja nih kok. Lagi yang kacau. Yang kira nih. Udah apa pak? Mak, abang gitu Ustaz pak. Ya, atuh kau setar kakek. Kakek jadi dak remah. Bapak kalau ngebala mengurus masalah kiriman, jaga beter mengurus masalah kiriman. Masih bapak tandi nyari ya. Tapi kamu mau ulen kakek, ulen ngaji belamban untuk bro. Mada ulen apa? Iyain guru ngebala. Semon kakek pakun tak tahu ngaji. Tua aku nur bekas tak apa lenjan. Kakek guru kiriman melolo, mun tak ada pasena, nelpon kakek. Wala ka bala papeceng kakek pinter di nak ngaji sekolah. Jadi bapak malah bedolin na nyari pesai dah iya. Mun ngaji iseng ke bapak jong nyari pesai jong. Tak tahu kian nengko pak. Seguro tak buam buri sebelajar. Keng kok baca butuh. Ketebudu no orang re jong. Mondi keyakinan dalam hati pasti bisa. Dah iya. Makanya tidak budi peniat lah kakek. Berdina lah. Toro dina kok ustad kakek lah. Ajar sambil ya. Iya lah pak. Aduh, ke di tangan nak gendeng polen bingko kerem pese haram tak. Duh jelaka monde iya deh. Sini lah bapak mau nak ya. Pas semangat ke nak ya. Iya lah pak. Iya. Pesan ke beda. Beda. Assalamualaikum. Ya lah jong, pesen jong. Winter ya. Boleh pak. Iya lah.
Bumak kakek dek. Iya Jong. Ngirim cepat. Iya. Kakek mari kerem bi baban lah. Mare. Kerem belum bi baban Jong. 600. Oh iya. Cari baban ada Ala ko apa dek? seporan bae Jong. Aslin baban kakek lah kok tak gena Jong. Tak kena dek rumah dek. Pernah ngetela engko Jong. Sebidan mukir wo Jong kayak Jong jual Jong. Ngecok dek. Iya Jong. Kaya ditang bapak lah ko ngak jadi dek. Ini dek kesoon. Mau ngirim pole bingko tanya gitu. Iya lah Jong. Yalah, kok le boleh? Ilang kok mau lah. Ya, ring di sabun. Jadi pak, gua tak minta wis. Bah. Mana ini, Jong? Songkun kok berisik tanya gini enggak pak? Katanya apa, Jong? Kakek laku apa pak? Bah, mak tanya deh, Jong. Isi bareng menakon bapak nak. Jangan kok kalau pun terus tahu. Iya bareng, bener yang ngajak ngosong ngaju ya ngosong ngaju. Jangan kok boleh ding. Kakeknya buru si beda nih dek moki. Pas besen nih kirim lagi kang kok. Kok ongko ini pak? Marah pak. Mun pajan ngagi ini sen kang kok. Jawab tang pertanyaan. Ongkuan apa njak? Iya, Jong. Kok jujur ke kakek? Pacan selama harian kok terpepet bapak. Kok terpaksa ngibu sepeda nama Oki. Karena kakek senelpon ruang kok perapan tak nekuk pesen nyari enjoman kok tak nemu nak baru ke timur. Sejeri yang kok pas nikat ngalak sepeda nama Oki. Beli nggak jadi cara pak? Berarti selama hari ya kakek ngirim kok. Engkau beri pesaya haram di kakek pak. Muncan ustad deh pak. Menoring pakan di pesaya haram. Butuh goreng pak. Isa poren na bapak, Jong. Bapak pajanjek terpepet debek tuh jadi anak. Bapak posan tak nemuin jaman. Terpaksa bapak ngalah nak. Seporan na bapak ya. Masa beri pesaya haram ke kakek. Karena bapak tandi boleh lah selain jadi anak. Iya pak. Dia guna tang kita banyak pak. Engkau butuh raga-raga ke TV. Benih dah iya jalan pak. Engkau mau ambu di pondok ya pak. Tepungi pakan di pesaya haram. Amo nolong nak kaki laku. Allah, Jong. Cak ambu kakek. Njak bapak tak kira ulangi boleh kelakuan hari lena. Yang boleh nakalan jadi bapak cek TPP dana. Allah cak ambu kakek. Rokaro bapak budona. Iya dah pak. Kurang kuat ke ambu lah kau nggak jadi pak. Tak rapa masih tangkiriman sekoni. Kau lepas saya halal. Mulai tangil muri manfaat pak. Mulai berdegunan nang kok medok. Iya lah nak. Bapak emang nyadarin bapak kelero. Bapak ngalak, jalan sekelero, jalan salah. Jadi siapa orang kok nak, ya ke kakek. Cecek rajin lah ya. Iya pak. Iya lah. Bapak mulia nak ya. Iya lah pak. Iya lah.